Selamu alejkum. Alejkum selam. Če si mujaga? Evo me. Si morio? Onako. Na spavu? Bo još što sam. A, veseo si nešto, dobar. A? Dobar si. Hajmo unutra pa da pogovorimo koji. A to, gledaš me mujo već, a? Aha. Kako se čini ove emisije? Oj, super. A? Ma super emisije, nema, ali gledao sam jednu, smio sam se cijelo vrijeme. Koju? Ne znam ona... Evo, ovako imaš te, jel? Valjda 17 puta su davala, šta? I ne znam nija koliko, 7-8 puta. Evo, dođe red isto bo malo da snimimo, šta lijepo. Kako na tebi ime prezime, Pa nekaj. što budu gledali. Rekao, gdje ovu nađe? Gori iznad Srebrenice negdje, ja mislim. Jeste, znam. I onog momka što snimu sa djecom, Ugalj što pravi. Ja. Ono je stvarno... Za pohvalu. Ma za pohvalu, ono pravi. I evo nas, dragi naši gledalci, trenutno se nalazimo u Bratuncu. Jel Bratunac tačno ili ima zaselak neki? Počauš, selo. Nalazimo se trenutno u Bratuncu, selo Počauš, sa našim mujom, sagovornikom, čovjekom koji je što u životu prošao i koji će nam evo ispričati malo svoju životnu priču, pa u nastavku pogledajte o čemu se radi. Za početak, salam alejkum mujo, kako si nam? Alejkum selam, dobro je, hvala Bogu, dobro. Zdravlje, dobro mujaga. Pa eto, u zdravlju što se tiče zdravlja dobro je, nije loše, jedino eto, malo ovu noga što je, to je moja greška bila i tako, sve s nogom, ja. Ali što se tiče, alhamdulillah, dobro je život. Sad za sad je dobro? Za sad je dobro. Ostalo ništa ne boli se mnogi ti? Ne boli ni noga. Ne boli? Ne boli ni to, ja sam to operisao 5 puta. A šta je bilo s nogi? Oborim motor na sebe i polomim kuk i butnu kost. Motor za vožnju? Ja, za vožnju, čoper. A to, volio si tu, a? Ma ja sam od malehna volio čopere. Ne samo čopere, nego sve motore. Volio da vozaš? To sam samo vozu. Ja sam vozio i auto, ali nije to meni za auto. Kako da se to desi kad si dobar bio vozač, mislim? Pa, pažnja? Ne pažnja, to je najvjerojatnije. Nije najvjerojatnije, nego tako je sigurno. Ne pažnja moja. Jel u vožnji ti pao ili onako dok si stajao? Ja sam stajao na pješačkom prelazu i da prepustim pješaka, mada sam mogao i proći, da još nije nastupio na pješački. Ja? I kako sam stao nogama na asfalt, čoper se amortizerima podigne, a prednji točak zavrne. Ja da vratim prednji točak, ja prevrnem na sebe. Još više i dole oborim na sebe, polomim to sve. I toliko ti problema napravilo? Pa, napravilo, polomilo gore kuk u Karlicu što ide ona kugla. I tu je slomljeno i slomljena butna kost. Pa vidim ova kolica, moraš da ih koristiš? Pa moram, nema mi drugi. Znači ne može bez nje, ništa? Ne, ja mogu ovako saštakam hodat, mogu ja i saštakam, ali ne smijem još, ne možem dobro da se oslonim na nogu. Ne smiješ, znači još da... Pa hoće da mi kuk ispadne. To mi, onda, jer je ona kratka sad, bili su oni stavili pločice neke, ali onda dobijem sepsu i posle još gori. Morao povati, sve inako prirodno zaraslo i to. Hajde, bit će ako Bog da bolje. Da se vratimo mujo na početak, gdje ti nama reci mujaga, koja je godina sad? 66, ako Bog. 66. Gazim je i završćuje, ja mislim. Znači, sem noge, ostalo je dobro. Ostalo je dobro. Mujaga, je li bila kuća i prije ovdje, negdje? Jeste, evo je vam ova stara kuća. Ova na 4 vode? Na 4 vode, ja. Sa biberom pokrivena. Znači, vi ste ovdje starosidioci, mislim, od prije rata. Od 62. godine smo ovdje. I ti si sad ovdje napravio kuću? Pa ja, to je, na Bratovom placu sam ja napravio. Na Bratovom placu ovdje? Ja. Jer
ima nas trojica braće i jedna sestra. I tako da sam ja se vratio ovdje, živio sam u Jasenu dole, 3,5 godine. Ja. I onda dođem do neke informacije da mogu dobiti ovu drvenu kućicu. Montažno. Montažnu. I onda tako kažem bratu. I on, ako može da stane na plac, kaže, stavljaj, kaže, razmjeri sve i on mi je poslao i pare za temelj da uradim. Brat iz Austrije. I uradimo te temelje i posle napravim kuće 2015. godine. Ili 16. nisam siguran. Ja mislim, 16. jeste. 10. aprila počeli su praviti, 18. aprila ja već spavao gore na spratu. To je bio ovo dovoljno za život? Kako nije gore. Više gore na sprati ne idem. Samo ovdje? Ne merem za stepenice nikako gore. Eto ovdje u prizemlju, tamo je kupatilo i... Mujaga, kako se živilo prije rata? Pa, zavisi kako se čovjek mogu snalaziti. Živilo se lijepo. Ako je se radilo, pa i danas isto. Može se živjeti lijepo ako se radi. A ako se ne radi, onda ne može. Jesi ti gdje radio u firmi prije? Jesam ja radio u Rudniku, jer sam završio građevinsku tehničku školu ovdje i dobio od Rudnika stipendiju. A otac mi je radio prije u Rudniku i on je mlad umro u 41. godine. I onda ja kad sam završio građevinsku školu, otišao gori radio, bio negdje oko 2,5 godine. U Rudniku? U Rudniku. Onda sam ošao u GP Radnik, radio u GP Radniku isto, posle napustim i GP Radnik, otvorim svoju samostalnu zidarsku radnju i okrenem na građevinu i tako. I to se radio cijelo vrijeme? To sam radio do samog rata. Mujo, vojska? Vojsku sam 80. godine završio, kad je Tito umro. Tad sam bio u Makedoniji i onda je... Došla informacija? Mi smo, negdje smo bili, ja mislim, na Marendi, kad je informacija došla, Tito umro. I ajde sad, vraćaj se u jedinicu tamo i... Šok bio, a? Ma kako nije, šok je za sve, mislim. Kakav je Tito bio, eto ti si upamtio to? Ja sam njegov pionir bio. I volio sam njegove, sve ove sletove što je narod pravio za njega. I ja sam i dan danas komunjara. Nije komunjara, nego komunistički orijentisan čovjek, znači da ne mrzim nikog. A da razumijem svakog. Pa valjda će i mene narod razumjeti onakav kakav i jesam. I ne mijenjaš se? Ja se neću mijenjati. Nek se sistem mijenja. Ali ja u duši ostajem isti. Isti Mujaga. Mujaga, kako nam rekao smo prezime, ime Mujo, pravo Mujo ime? Mujić. Mujo Mujić. Ja. Mujo, da nam reci, je li bilo pilava, vašera, kad si se oženio? Ja sam se oženio već negdje 83. godine. Koliko si imao godina? Sam imao 24 godine tad. Pa bio si zastao Mujo u to 23 vrijeme. godine. U to vrijeme je to već zastalo, jel da? Pa... Rano se prije ženili nešto ju davali. Pa jesu, ali ja ne znam, nekako je tako bilo da sam kasnije se oženio. Ali... Odakle mlada? Mlada je bila iz Tuzle, iz Siminhana. U Bratunac? Iz Slavinovića. Pa gdje je upoznao? Ja sam nju upoznao kad smo bili na izviđačima. Ta se išao u Vukosaviće. I onda sam, to je išlo da se prenoćište. I onda sad kako ko hoće, ko ima kod kuće da nekoga primi na konak, onda se i tako se potrefili ja i jedan odavde Avdić iz Bratunca i kod nje smo išli na spavanje. I tu kao djeca normalno, mladinci, družili se sve, kasnije dopisivali se, dopisnicama je to bilo i razglednicama, pismima. Koliko traje sad kad pošalješ tamo da dođe do nje? Pa ja mislim 3 dana, 4 je stigne pismo. A gledaj sad, pošalješ 100 poruka u minuti. U minuti. A sad, to je nešto drugo, to je vrijeme tehnike i razvoja tehnike.
Da je tako to... I kako odlučite da se uzmete? Jesi je ukruo, šta je bilo? Ma ukruo ja šta sam. Bila mi ovdje, tako sam se, ja sam išao dole u Tuzlu, kad sjedio s njenim ocem. Kaže, ona je isprošena. On tebi kaže? Ja. Ja sa njom pričam, pa tako je rekla mi, jeste. A kaže, ja neću da idem tamo. Gdje je isprošena? Ja. Kaže, ti samo njima reci da ti odlaziš i gotovo. Ali kaže, vrat se. A tu noć ja i zet mi Rahmetli Rizo, Mustafić i sestra Mehida, ona ima bebu isto rođenu. Ostavili ovdje kod matere i mi s autom tamo u Slavnoviću. Da je ženiš, da je dovedim? Pa ja da je dovedim. Jel ona znala, jeste? Jeste ona znala. Govorili se vi? Ja, ali nije smjela pred ocem da to prizna, zato što je pred ocem bila isprošena. Ja, za drugog. Za drugog. Ja te okrenem tako i vratim sestru i zeta, ajmo mi rekla je da se vratimo, da se samo sklonimo negdje u kraj ovdje, ona će izaći za jedno 15 minuta iz kuće, čim joj otac ode u 3. smjenu. A ti si još u kuću pravo kod oca? Pravo kod oca, dolazio i prije. Ja. I došao da je povedem. Ne da. Ma, on rekao, kao ona je isprošena, ja kaj neću moju riječ da pogazim. Dobro, rekao, onda u redu. Ali vam je druga priča bila između mene i nje. Ja. I onda vratimo se, kad smo ispratili oca je u 3. smjenu. Mi se vratimo pred kuću, nju mati izvede pred kuću. Ukola i hajmo započavši. Bratunac? Pa jo. Je li bilo mirđija, je se ljutilo oni? Nisu došao on sutradan odmah ovdje. I? Došao i sam pitao kaj je li moje dijete tu. Rekao jesu, ja izašao tu i izađe i ona. Kaže, sam mi reci jesi dobrovoljno ošla ili nisi. Kaže, jesam. Dobro, Allah imanet. Ne, rekao, ajde bujrum. I tu smo malo posjedili, popili kafu, ništa se on izbirao. Iz 3. smjene je došao. To je brzo pomirenje palo. Odmah, pa kad me je znao, ja dolazio njemu u kuću. Ali je sam htio nju da pita da li sam da je oteo ili nasilu je doveo ili ona htjela doći. I ona rekla neka, ja sam htjela da dođem. Kako je bio život sa njom? Kako se zvala ona? Nevresa. Nevresa. Je li bilo, koliko djece ste imali? Nismo, rodila se jedna čerka, ali to je sad nesigurno. Nakon 6 mjeseci iza rođenja djeteta, ona je ispisala dijete samog imena. Jer razveli smo se. A brzo se razveli? Pa nakon 1,5 dana braka razveli smo se. A kad je dijete ispisala onda? A ispisala je u maju. A u 6. januara dijete rođeno. Jeste bili u braku tu? Jeste kad se rodilo dijete? Jesmo, kad se rodilo dijete, bili smo u braku. I kad ste se rastali onda ga ispisali? U aprilu, 27. april, ja mislim da je bio. Nisam tačan na datumu, ali te iste godine ona je u maju odmah ispisala dijete. Prije toga je te napustila, jel? Razveli ste se? Ja, razveli smo se prije toga. Kako mu je takva ljubav, vidi, ukrala se i slagala oca i drugoga, došla za te i tako kratko? Nema više. Gotovo? Ja greške ne opraštam ženama. Znači, griješila je? Griješila si i pogriješila si. A imaš li kontakt s tim djetom? Ne. Nikad nisi mu? Nikad nisam išao. Niti ona kada da potraži, da vidi? Nije ni ona potražila nikad, ni mene, niti ja nju, niti... A je li moglo to da se ispiše dijete da ne uzme tvoje prezime? Ako je već bilo, je li imala tvoje prezime? Pa imala kako nije. Evo, na Gradini, ja sad kad sam bio na Gradini na operaciju ovu, baš sam pitao tamo oni, imali arhiva, postojili 6. januara 83. godine, kaže ima. Ima li gdje, rekao Mirela Smajić Mujić, Mirela od majke Nevrese i oca Muje, upisano u arhiv, ima, kaže. I na Mujić prezime? Ali, na Mujić prezime. Ali kasnije, kaže, ispisano je sa tvog prezimena. Da, Bog saču. Stoji arhiva u Tuzli.
Ali meni to nekako što dirati, ne možemo mi, ali dijete neka ispada kao nemaš sa njom ništa, nemaš sa njom i završeno. To je neka druga priča bila i zbog te greške njene ja sam i rekao njoj da se razilazim. Da li je bila 100% njena greška ili je moja, ima tu malo i moje greške, ali više je njena bila greška. Znači, obostrano ste pogriješili. Da to. Ja još dan danas, što nas kaže, nema jutra da se ja ne probudim, da Nevresu ne spomenem. Tu ženu? U mislima. Ja. I Mirelu. I tu prvu. U se ja 4 žene. Aj, 4. Četiri žene. Četvrta mi je umrla. Dobre priče. Četvrta mi je umrla prije 2,5 godine. Znači, ti si Nevresu volio? Pa nije da nisam, jesam. I danas isto volim. Nakon toliko godina? Nakon toliko godina. Ja nju nisam nikad prestao voljeti. A gdje ona bude sad? Ona je negdje u Tuzli tamo, tako sam čuo. Oni su bili posle u Slavnovićima, gori u očevoj kući, te ona posle negdje kod hotela Tuzla dobila tamo neki stan. Tako sam čuo, ali ja nikad nisam ni interesovao se, a po Tuzli sam hodao što nas kaja ovih 10 godina, ali nisam nikad navraćao, niti imam, nemam želje da jednostavno odem da... Jeste se ikad sreli? Da ste se sreli nekad posle toga niste? Ni čuli mobitelom, ništa? Ne. To... A je li ona posle tebe se udala? Je li imala brak koji, djecu? Jeste se ona udala, pa opet se rašerala. I nije se više ni udavala. Znači sad je sama i ona i ti? Pa pasalo bi sad, a? Pa sad pitanje je kako je sa djetom. S Mirelom tom, vašom? Pa s Mirelom, ja. Ne bi ona možda bila za, a? Pa otko znam. Ja ne znam šta je njoj mati pričala. Ti bi sad pristuo, a? Pa vala, ne bi. Ne bi? Ne bi. Zašto? Kako u mislima ti stalno? Nema veze što je u mislima. I u mislima je u mene matematika isto, tablica množenja. Nikad je zaboraviti neću. Tako i Nevresu. Kad nešto naučiš u početku, to se ne zaboravlja. To ostaje tako? Ostaje. I šta bi dalje, Mujo? Kad je druga došla? A druga je došla kasnije. Ja sam trebao, 12 plus 3 bilo vojska. Išao sam 3 mjeseca na doknadu vojske, zadnja generacija. I iz Potočara, odgoj iz Orića. Odem gore, rekao, ajde, neće li me vrati, rekao, nakon mjesec dana iz vojske, da ta 3 mjeseca. Ja došao ovdje, kak? Ona je svakog petka išla kod sestre u Bratinac, petkom je bila pijaca. A odakle je ta druga? Iz Orića. Orić, Potočari gore? U Potočari, gornji Potočari. Dolazila ovdje u Bratunac, jel? Pa ona je petkom dođe na pijacu, ima ona sestru gore kod DC-a, kartonaži. I onda na pijaci, ali vidjeli smo svi na igrankama, igranke su bile u Potočarima. Dobre, a igranke? Dobre igranke, bilo u Voljavici subotom i u Potočarima. Sad biramo, hoćemo li u Voljavicu ili ćemo u Potočare. I to se išlo aškovalo prije. Odalo se, s jaranima. Ma ja šta. Popije se pokoja. Pa nije, baš tad nije bilo da se pije toliko. Ne. Ako se popije, to se zna. Jer ne možeš ti ići na igranku i pijan biti. Neće cure odmah da stavim? Neće cure, kaj vidi ovaj pijanica, šta ću ja tu. Ali nije da se nije pilo na ovako veseljima nekim, na da se popije. Dernecima, to se popije. I šta bi iz druge, kako nju dovede? Ošli smo mi, ja i braća, u Gornje Potočari i pred kuću isto, u kuću. Je znala ona da se ti ženio, jeste? Jeste, znala je kako nije. A ona cura bila? Ona je cura bila, ja. I sad smo mi sratili kod njene Amidžični, da ne idemo gore u njenu kuću. I ošla Amidžična, vikala je i rekla ju, kada ona reći, ne smijem, kaže. Ne smije da se ukrade i ja pred kuću gore. Hajde tam vam, kaj ja neću. Pa što si mi rekla da dolazim? Ne smije, znači. Ja, vratimo mi se doli kod Amidžični, a u mene je brat malo
mlađi što je od mene. I on je počeo nešto vrti, ma kaj ja se ne vraćam odavde bez nečega, kaže. I ovo je njenoj Amidžičnoj. Kaj znaš ti dobro muju? Kaže, znam. Bil se ti udala kaj za muju ako neće ovo? Kaj bi? Ti došao po jednu, odveo drugu? Nisam, odveo se ja nju, ali ova da nije došla. Aha. Ja bi ovu drugu odveo, njenu Amidžičnu. Ja. I kako ova dođe? I tamo smo i spremili, hoćemo mi da idemo. Da. Kad ova odozgo nosi, Kest. ona je zaprtila breme i eto ti je silazi. I tako i krenemo. Sad je ova njena Amidžična išla u Jenđiluk. Ona je kao pratilja. I pred kuću ovdje. I tako i uđem u kuću, mater bila živa tad. Kaže, koju si kad je doveo? Reko, biraj koju hoćeš. A reko, s ovom sa Maškovu. Kad je sa njom ako Saškovu, ona i ostaje. I tako se posijelo, malo ove su otišli. Kakav život sa njom bi? Je li trajalo sa njom? Nije trajalo, ja sam otišao, došao sam tad na 7 dana, dobio sam neku, ne znam nija, bilo je motocross tamo, pa sam radio one reklamne crteže u Jastrebarskom kod Zagreba. I tu sam dobio produženi vikend. I dođem ovdje, kako je stanje, mati kaže, evo kako je stanje, vidiš kad je došao, a gdje ti je žena? Čuj. Kaže, ona je non stop kod sestri. Niti hoće šta uraditi ovdje. Kaže, mene mu je ostavio ovdje kada da ga čekam dok ne dođe iz vojske. Kod sestri, baj? Ba ne, kod moje materi. Aha, da ne radi ništa, samo te čeka. Samo me čeka. A kaže, hoće li tebi muje donijeti, kaže, pogače ovdje da jedeš ili nešto iz vojske. Ili ćeš ti da privrediš ovdje da uradiš nešto i da skuhaš nešto. A ne kod sestre non stop. I ja to idem kod sestre i vratimo se ovdje, rekao, jel tako, kaže, pa šta ću kada da radim ovdje, a rekao, šta radiš kod sestri? Kopaš tamo, rekao, ovdje njive ima. Rekao, da se kopa i ovdje. Imate zemlje, jel da? Ja. I zovne mi od brata je ovdje na sjelo i ja njemu tako ispričam. Brat joj kaže, aj ti pokupi, kaže, sve što si donijela svoje, kaže, u auto, kaže, ajde, kaže, nazad kući. Podržavaju je, znači, ajde. I odvedu je. Koliko je sa njom bilo trajalo brak? Nije ni 3 mjeseca. A u tebe je sve kratko nešto. Nije ni 3 mjeseca. Sa njom nije bilo ništa. Ma slažu, šta će, ja ušao u vojsku, 3 mjeseca do služenja i u tom periodu posluje kući. To je majka sama bila, otac je umro već bio, jel da? Otac je umro 76. godine. Koliko vas je bilo u djece? 4, nas 3 sina i 1 šćer. Je li bio težak život, mater je teško bilo odgajati, a? Koliko ste imali godina, koji si ti poredio? Ja sam imao 17 godina. Kad je otac umro? Kad je otac umro. Pa dobro, poveliki su. A 15 godina, 15,5 je imao ovaj najmlađi. Pa dobro, već su veliki bili. Pa već smo veliki, ja sam išao u srednju školu tad. Jedino ovaj mlađi, kaj malo on je išao u osnovnu školu. Opet dobro vas iškolovala, sve sama je bila. Borac je, ali naučeno sve od roditelja. Da se borimo. Odakle majka bila tvoja? Majka je bila iz Žanjeva. A Žanjevo dole? Aha. I šta bi posle vojsku završi, pa 3. ili si opet 3. u vojsci? 3. sam, nisam došao iz vojske i počeo raditi. Radio u Sasama gore, narodniku. Ja, narodniku, što se rekao već. I radio kao u mjeračkoj službi, geodeta. I na sjelu igram kao Voljavice i Voljavičku iz Mašića. S igranki odmah? Već si je znao prije? Ja šta sam, pa ja imam tetku u Voljavicima. Aha, znači on se poznavao. A on su komšije, Mašići, sve jedan i drugi. Ja. I sa igranke povedemo i dovedemo ovdje. Ja se moram na prvu smjenu. Idem ja u Sase. Pa jel nema osustva ono kad se nema toga, nisam ni vjenčao se tad bio. Da kažeš u firmi, ja sam se oženio, a pusti par dana, ništa. Ma jok. Šta matika si dobio? Jeste mene pustio Kazija. Aha. Kazija je mene pustio 7 dana, kaj ako hoćeš, za to što se oženio. Ma jok, rekao, neću. Ta matika si dobio 3. Ništa, šta će? Ajde, sine. Vi ste svi zajedno bili u jednoj kući, jel?
Ovaj je mlađi, on je bio ovdje, bila ljetna kuhinja gdje ova ploča ispred, pa je on to prije 2-3 godine srušio. Zašto je propalo? Ja. Pa je mislio da proširi, da ozida nešto novo, sebi napravi nešto ovako. Ali gore smo bili svi u kući. Znači, ti si bio najstariji ti? Nisam, Sadik je najstariji. Jesu oni bili oženjeni tad? Sadik nije, Kemo jeste, a on je živio u toj ljetnoj kuhinji. Kemo je se odijelio bio? Odijelio se, ja. Znači ti jedino si dovodio tu? Ja sam gore dovodio i to je najstariji brat Sadik. I on se oženio tek kasno. I šta bi treću, ti ostavio da na posao? Ja na posao i trebam ići jamu da snimam one hodnike, idem na radilište gdje je njen otac. Od te što si ukru izvoljavi? Ja. I ništa mi, sretno, pozdrav rudarski. Ja kod njega na radilište. Kaže... Je li ona cura bila, izvini? Nije, ona je sudavala prije. Aha, i ona je sudavala, znači. Kaže, jesi ti odveo sinuš, kaže moje dijete, kaže. Rekao, jesam. Kaže, sa srećom, kaže. Ja mislim, kaže, da ćete vi dugo dogurati. I napoj se smije čovjek. Rekao, što? Jo, meni se smije, kaže. Vidjet ćeš. Vidjet ćeš, kaže, neće to, kaže, dugo trajati. I tako i bi. I odem ja posle sa njom, tad sam ja napustio, ošao u GP Radnik. Rudnik sam napustio, odem u GP Radnik i onda sam sa njom bio tu možda godinu dana. Napustim GP Radnik i samostalno zidarsko zanatsku radnju. I hajde u Dalmaciju. Je li ona s tobom? I ona je sa mnom isto. Znači nisi ostavljao ovdje kući? Pa šta ću ovdje kući kad mater nije bila zadovoljna sa njom. Aha, nije bila, zašto si je oženio? A ja. I? I ja odem sa njom, ali na kraju krajeva vidim da nije to. Koliko si bio tamo? Pa 1-2,5 godine smo bili zajedno. U braku? Ja. A ona je, zbog djece, to smo se razišli. Ona je mlada preležala zaušnjake. Ja? I onda ne mora ostati noseća. I cijelo vrijeme je govorila, nije, išli smo na ispitivanje u Splitu baš. Plaćaj ti sve one ljekare i nalaze, kaže, i ona je rekla doktor. I onda poslije doktor rekao, kaj mi smo džaba ovo sve radili. A ona je rekla doktor razlog, ali da tebi doktor ne govori? Ja. Kaj sve smo džaba uradili, kaj ona je preležala zaušnjake, meni je to rekla i kaže... A je li to baš kad žena preleži? U mladim godinama kad preleži ne može ostati majka. A kakva je nakoliko žena bila, ili fina, ili slušala? Pa, slušala je kad je htjela. Po svom, znači? Po svom je išla i tako i ošla po svom. Nisi ni sa njom, znači ništa. Ti samo si simao s Nevresom, jesi imao još s kojom djeci? I jeste ova Hajra bila iz Orića. Ta četvrta? Ona je ošla trudna odavde. A ova druga? Druga. Ona je ošla i Muharema baš bila sestrica gori kod ginekologa u Srebrenici. I ona je ošla da očisti. Kaže, nemoj vraća tebe mujo, kaže, znam ja muju dobro. Ma jo, kaže, neću. I molila kumla Muharema, nemoj čist, vraćate mujo. Sam kad čuje da je trudna, mujo će te vratiti. I tako bi ja i uradio, da sam ja znao da je ona trudna. Ja zbog dijeta. Nego poslije kad očistila to i onda mene Muharema, to je prošlo možda 8 mjeseci, i ona mi tako priča. Pa kako je, rekao, nisi mogla nagovoriti, kaže. I udala se ovdje za moju komšiju jednu. Ta druga? Ta druga. I dala ime sinu, rodila sina, posle sa njim. A moje je očistila. I nadala mu ime Mujo. Pa je li znao ova? Jeste da je bila... Jeste, onda je ona udata za mene. Joj, Mujo. Eto, sad je i ona sama. Lomio si srca. Znači mu ja, tako je bilo vrijeme. A Mujo, jel šta do tebi? A? Kakav si ti bio? Nisam ni ja bio zečka. O, kakvi. Da se ja lopov, obri lopov. Pa ja sam nestašno dijete bio jedini u materi.
Jedini umrter jer sam bio nestašno dijete. Jer evo 3 i ta 4. pa njena nije zastala. Možda i do tebe malo šta ima, a? Možda nisu ti mogla ugoditi. Ne, pa nije to da nije. Normalno čovjek. Ako dvojica kažu da si pijan, lezi i valja se. Znači ima i tvoje greške. Ima i moje greške, to nije da nema greške. I kad ode ta 3. jesi zastao makar duže da se ne ženiš? Jesam. Koliko se nisi ženio? Tad je počelo rato. Aha. I onda je došlo do rasula. Onda se razbježalo sve, mili moji kud koji, a ja sam kud ja znam. Gdje si bio ti, jesi bio u izbjeglištu? Nisam, ja sam bio u Hrvatskoj tamo. Kad je se zaratlo? Kad je se zaratlo, ja. Radio? Radio tamo, pa eto, završavali smo Ploču. Ko su Ploču betonirali, oni granatiraju onaj Šibenik, Bilice tamo, gdje je elektrocentrala bila za struju u Zadru. Ja. Tu su gađali. I mi završimo tu Ploču i treba još krov da postavi. Ništa, gazda rekao, kaže, ako kaj preživimo, kaj pokrićemo, ako je ne preživimo, nećemo ni pokriti. Jesi ostao tamo ili se vam vratio? Nisam vama vratio, nego ostao tamo. U Hrvatskoj? U Hrvatskoj. Je li tam bilo problema da je raskodirao to? Pa, bilo je jedno vrijeme baš kad je počeo rat, ja sam došao ovdje 4. aprila da izvadim ličnu kartu. 92. godine. I sretnem jednog čovjeka tu. To je prije nego što će se zaratiti, jel tako? Pa tamo počeo rat u Bosni i Hercegovini. Nemam ja lične karte, idem, izvadim rodni list, a Gordana radila na izdavanju ličnih karti i Adem Ramić radio na pasošima i vozačkim. Ona na doručku kod kuće. Kad je napustila su, ja Gordana rekao, nemam bolan lične karte, znaš. Joj, kaj mu je, ja nisam, kaže, više, ali nisam zvanično napustila. Aj daj mi te papire, vam idi, kaže, doli čekaj kod Rankove trafike, kaj ja ću završiti ličnu kartu i dati napolju. Donijeti napolju. To odmah mora završiti, brzo. Odmah ona završila, ko išla sa mnom u građevinsku školu i drugari školski. I ja čekam na onda kred trafike, kad ona ide otud iz Supa, i nosi onu meni ličnu kartu, evo ti, kaže, sad može. Ja sretnem jednog čovjeka, kaže, pa šta si došao vam? Kaj vidiš, kaj kako se radi, kaže. Briši, kaže, odavde i ti i braća. Pa jeste uspjeli? Pa jesmo, uspjeli smo. Briši, kaže, vi ste prvi na listi, kaže ovdje. Ja dođem ovdje najstarijem ovom bratu, kažem tako i tako. A bio nam je ovaj Enes jedan iz Dajđić, naš iz Žanjeva. On je imao svoj kamion, onaj zastavu, vozio za kartonažu. Ja. Bilo je tu i žena i djece, još neki iz Ređića odu, pa i njegova žena i djeca. Pokupi se sve ispod se rade, a bure od 200 litara nafte u kamionu. Hajmo. U kamion svi? U kamion svi pod se radu i naprijed. I otišći, tu smo. Njih je 20 ispred. I Enes je vozio i pogledao je samo na ogledalo i vidio je bijelo umprofursko auto. I on je posred bijele linije. Da prođe, da bi vas kao pratio. Da, ne prođe, da ovi, kad oni su, svi se makli, samo njih dvojica ostali na cesti. Šta je, zaustavi se, ovaj se zaustavi na sred cesti. Pogledaju kaj je djeca i žene. Vozi. A ovaj umprofor kaže, što mi, posle kad je zaustavio, što mi kaže, ne dade prolaz, kaže, da se ja tebi dao prolaz, kaže, mene bi, kaže, ovu svu djecu i žene, kaže, pobili. Ja zaustavio. Nije 20 bilo kad je odoše u šumu, kad je njih dvojica samo ostali. I on onda za nama. I proprati vas do... I ona kladnja tamo, kako se zove, kladnja, luka ili... Pa je u Kladnju gdje bila ona... Raskošne. Ja. Sad desno se ide za Tuzlu. I dotle one odoše u Kladnja, mi u Tuzlu. I ti istuzli u Hrvatsku, opili su... I istuzli zajedno s kamionom na Bosanski Šamac. I dolazimo tamo, rampa. Nema kaj više ulaska u Hrvatsku. Ja sam imao onu vojnu iskaznicu.
i na granicu. Da mu rekao, ja moram u jedinicu stići, a ti sad gledaj, a moj je kamion dol 27. Diš tu rampu i da prolazi. I on podiže onu rampu. Na račun tebe svi prođu. Na račun mene svi prođoše. I dolazi on i kaže, šta je bilo? Pa kaže, rekao, evo ti vidiš iskaznice, rekao, i pale, rekao, za Zagreb. I dođu mu u Zagreb, u Peščenicu gore. Aj, tu smo probavili. Onda su ošli za Austriju žene i djeca i mati me. Snaha u stvari sa djecom. Čija žena? Sadkova žena. Aha, ta snahat. Svi su ošli u Austriju. I od brata mi djeca s materom ošla. A nas trojica ostanemo u Zagrebu. Znači, vi ste svi uspjeli odavde se izvući, ono? Pa eto, zahvaljujući tome što mi je rekao bratuncu i ja sam došao kući tako. Jesi ostao ti u Zagrebu cijelo vrijeme ili si ti još poslije tamo u drugu državu? Jesam posle, ali ostao sam ja još tu u Zagrebu. Sve trojica smo ostali, pa radili privatno. I dok nije došla racija Bosanaca. I pokupe nas i ajde u Tomislavgrad. Koja je ovi Bosanci u Bosnu na ratište. Opa. A ja slomili mi nogu i longetu imao. To s motorom kad si ili? Ne, to je na radilištu bilo. Aha, je li ista noga koji s motorom, šta je? Ista ova noga. Ej, zato tebe motori. Longeta i ja doli, slomljena mi longeta, ne može, ja onome stražaru Vićev rekao, slomljena mi je noga, bolan, da mi gips promijeni longetu. Hajde, kaže, u stacionar tamo u ambulantu. I ona doktorca mene pita, kaj je čisti vojnik, rekao ZNG. Kad ona onome, kaj nemaš ti ništa sa njim, kaže, on je sa mnom, kaj je vam. Noga? Ti kaj je za Bosanca, a on je, kaže, hrvatski vojnik. Ja, pa nemam ništa kod sebe. Kaj je džet je, rekao, u Metkovićima dole, rekao. Kad sam dolazio u Basni, morao sam ostaviti. Blefohi. Evo. Ništa, napraviš one meni tu longetu i kaže, aj, doviđenja. Ti nisi išao, znači. I ja da se vratim vamo, da bi braću rekao da nek idu sa mnom. Ne da onaj nikako. Ja gledaj onako, saš, okrene mi put prema Metkovićima. A oni ostanu? A oni ostanu. I oni su posle vam došli za Bosnu, iz Bosne su posle se vratili nakon. Ali ja sam rekao... Koje godine je to bilo? 92. godine. Aha, to je sve se ukratko dešavalo. Ja. Rekao, mene ćete naći u Zagrebu, rekao, u prodavnici kod tetke. A zvali je mi tetka. Ja sam kod nje radio kao konobar, a i kao pomoćni trgovac. I rekao, tamo ćete me naći. Ako budete koji dolazili, kako budete dolazili. Tako je prvo došao ovaj najstariji. A već su mu djeca i žena u Austriji. Je li on odatle poslije, nije? I onda je on iz Zagreba i za Austriju. Posle je došao ovaj mlađi brat. Je li ostao on tu ili je on? On je htio da ostane tu, ali nisam mu ja dao. Nećeš, u Austriju djeca su tamo s materom. Vozi? Oni nemaju majku, još nemaju oca, rekao, vozi za Austriju. I on se prebaci u Austriju, a ja ostanem. Ti si cijelo vrijeme bio u Zagrebu, ili? Cijelo vrijeme bio u Zagrebu. Radio i tako. I kad se vratio ovo? Nisam. Mislim, iz Zagreba, kad se vratio? Nisam se vratio u Bosnu. Ja ošao za Švicarsku. Posle rata? U Hrvatskoj je došao, taj kod koga sam živio i radio i stanovu, dođe, kaže, u ponoć kad je stupa na snagu, svi Bosanci koji se nalaze u Hrvatskoj moraju napustiti Hrvatsku. Zakon? Ja. Ali kaže, ja prije ponoć tebe ću kaj u Sloveniju prebaciti. Prebaci mi čovjek u Sloveniju. Dobro. I Slovenija je drugi Slovenac, pa to je prijatelj. I on me do granice s Austrijom, ne merem ja 5 puta na granicu u Austriju, mene vrate Austrijanci. Slovenci me puštaju. Austrija neće. Ne možeš prođeš. Vrati se. I posle se ja zovnu braću, oni su došli s kolima po meni. Iz Austrije? Iz Austrije i onda odveli mene u Austriju. Ali ne možeš ostati u Austriji, ajde u Švicarsku. I tamo se zastao? Negdje 2,5-3 godine. U Švicarskoj? Ja. I kad je izašao zakon,
porodice bez djece i samci i samice. Da ne daju da se ostane. Ne daju da se ostane posle Daytona. I moraju kaj napustiti Švicarsku. I ja dobijem i pasoš izvadi u Bernu tamo i sve. I krenem sa vozom, moraš ostaviti crveni karton na izlazu iz države. I ja za Austriju. I kod braće. Onda odatle za Holandiju, tad nam je bila sestra u Holandiji sa djecom. A čiji ste čitao porodica vani otišli, uspjeli otići? Pa, padom Srebrenice, sestra je sa djecom prošla. Ono kad je bilo. Ja, a čovjek je tad rekao, kad se razišli, kaže, nema zaustavljanja kad je pravac Holandija. Jer je on radio u holandskom Umproforu, pravio struju. Električar. I onda ona je nastojala da dođe do Holandije. I ti još ujti tamo? Onda odem i ja. Kako ti je tamo bilo? 12,5 godina čekao papire. Tamo? Na azilu. Samac? Samac. I nisi mogao dobiti? Jesi radio tamo šta jesi uspio preko firme nešto? Ne možeš raditi kad si azilant. A ne može znači? Ne možeš ništa raditi. Da si rekao radne papire? Samo sezonsko moraš ići da bereš voće i... I nisi uspio dobiti papire? Dobijem nakon 12,5 godina generalni pardon drugi. Bio mi advokat Turčin jedan koji je rekao da ja tebi skinem ovaj azil da ti napravim za generalni pardon. I dobit ćeš boravište u Holandiji. Rekao, radi kako znaš. A ja bio u Ungevesverklaring dobio, to je nepoželjna osoba u Holandiji. I pritvore me u pritvor do prvog aviona leta za Sarajevo. A što? Nepoželjna osoba u Holandiji nakon 12,5 godina. I advokat skine taj nepoželjna osoba, to rješenje. Ja ostanem 3 mjeseca u tom zatvoru. Posle 3 mjeseca kaže, gdje ćeš? Šta ćeš? Pa kaže, kad bio sad slobodan, gdje ćeš? Pa odakle ste me i pokupili, ićeš tamo. Hajde, kaže, pakuj se, kaže, ideš. Ja stao onako zaprepastio se, rekao, šta je? Pitam onog kolegu što je radio sa mnom, dijelio je hranu po ćelijama. Mislim, ja bio, mene je ćelija ujutru otvorena i do 10 nije zatvorena. Hajde. Kaže, jeste, kaže, ideš, kaže, ošao je po kartu, kaže... Bosna? Nije Bosna. Idem ja u Holandiju, u azilski centar, odakle smo je pokupili, ja. Znači, mogu da ostanem u Holandiji. I dođem u centar, kaže, ne možeš biti ovdje, kaže. Ti si kad je pušten, kaže, možda živiš, kaže, ali gdje ti znaš, kaže, a u centar, kaže, ne možeš se vratiti. Gubiš prava. Nemam ni socijale, nemam ni centar, ništa, dok generalni pardon ne izađe zvanično da dobijem papire. To što je advokat počeo? Ja. I? Onda odem kod jednog prijatelja i prijateljice, kod njega sam bio jedno vrijeme, onda odem u jugoslovenski klub, tad je održao u Najmehanu, pa i kod njih sam bio, pa išao u bosanski klub u Arnemu. Svega si prošao? Ma ja. Onda na kraju odem u Tilburg, jedna Hrvatica je bila u pepelu tamo u Belgiji. Trebalo je renovirati vikend kuću. I ona je svako jutro dolazila vam u Holandiju, po mene, i vozila me tamo i otud navečer vraćala. Da radiš. Jer ne smijem da ostanem da noćim u Belgiji, tamo nemam nikakvih papira. Onda mi jedna Snježa, ona je iz Šapca rodom, ali inače je prevodila tamo u Holandiji i radi za Fluktilgewerk, za izbjeglice. I ona je predala zahtjev tamo da meni dodijeli stan, čekajući generalni pardon, taj ličnu kartu, da dobijem u Tilburgu. Ja na kraju treba da idem po tu dokument holandski. To jutro mene zove ona. Dobio ti tu kartu ili ne dobio, dođi kaj je kod nas. Rekao, ja jutros idem, rekao, sad idem, rekao, u Den Bosch da podignem, rekao, dokument. Stigu je.
Kad se vratiš pravo kod nas. I ja sam pravo kod nje. Dođem, predam onaj dokument, sve je u redu, Kaže, sam se ovdje potpiši. I ja mislim, 4. dan zovu me, kaže, dođi da potpišeš kaj ugovor o stanu. 4. dan ja dobio stan, dobio i socijalu i sve. Uspio sve vratiti. Sve, i to u Tilburgu. I odem pogledam jednosoban stan, ima jedna spavača soba, kupatilo, hodnik. Ja, i ti si sam. Ja sam, dva dnevni boravak sa čajnom kuhinjom i jedan mali balkonić, kao ova moja terasa ovdje ispred. Dobro. I tako i ostanem tu do aprila 2014. A kad 4. dođe? Ova 4. je došla dok sam bio u Holandiji. Mene zanima kako do nje, kako prezime dođe, kako... Ja, sad nismo o tom pričali. Mene zanima sad 4. Ajde, 4. je bila preko interneta. Upoznam je. Tamo u Holandiji dok si bio? Ja, dok sam bio u Holandiji. I hajde, nešto je ona kaže, nešto je oko Dubaja bilo, ne znam, ne mogu se sad sjetiti šta je oko Dubaja bilo. Rekao, lako je meni doći, rekao, do tebe, rekao, samo da, rekao, znam adresu. Izvini, koje godine je to bilo? U 11. 2011. 2011. Tamo kad si... Ja. I to je Facebook bio, šta? Facebook. Ja. A tad sam ja držao Radio Vihor, Neska, jedna iz Zvornika što je u Francuskoj tamo. Sad je trebalo preko interneta i preko kompjutera posle 10 sati navečer puštati muziku. Do 8 sati ujutru. Ja. I tako sam angažovao se ja. I onda u 10 sati ja se uključujem i sa mog programa ide muzika. Puštaš pjesme, želje. Pesme, tu se javljaju one, Ne, pišu poruke samo. A ja, ti tu sa njima čataš? Ja sa njima čatam. To mi je pomogao Sanel od Jusufa Muminovića, Kalesički Slavuj. Njegov sin je isto radio na Radio Podrinju kod ovoga Ede. Ja, i pomogao ti malo. Pomogao mi oko tog kompjutera da radim, ali ja stalno sam zvao Radio Podrinje. I onda odem u Radio Vihor sa Neskom i tu nju upoznam. Tu 4. Jes. Kako je bilo? Porukama, ha? Porukama, onda telefoni radili. I šta kaže, doću gdje hoćeš, jel? Rekao, ja dolazim za godišnji odmor, rekao, ja svakako u Tuzlu dolazim. Ona je dole bila, jel? Pa ja, a u mene mati živla u Žvincama, do smrti. Vratila se bila iz Austrije. Pa nije mogla više tamo u Austriji, ona se vratila i 3 godine bila tu i onda umrla, u septembru. 14. 15. Ne, 10. 10. I ja sam kod nje, na godišnji odmor uvijek dolazio sam kod nje. I kažeš ti ovo doći u Tuzlu, jel? Doći ja u Žvince. U Žvincama u mene mati, a ona je Istupara. Aha. I hajde tu i tam vam nekako, petljamo se. Hoće ona. Hajde da se vjenčamo. Da bi je doveo tamo u Holandiju, ima malodobno dijete, žensko, curicu, ja. Sa 17 godina, 16 imala tada. Hajde, rekao, uspješno do 18 godina, mora i ona i dijete doći tamo. Pa ja, da završiš. Ali treba položiti ispit. Neće ona položi ispit, samo da je njoj. Da pređe. Ma ja, da je njoj, i nije da pređe. Nije njoj interesovao nikako da ona dođe u Holandiju uopće. Ona je stila da ti dođeš vam. Ne, nego da ja šaljem mjesečno pare, a godišnje jednom da dolazim. Nju je to zanimalo. Pa to je nju zanimalo, ništa drugo. I ja ti to, ajde. U tom je tu bila ta greška, jer u Holandiji treba ti jedno i drugo prezime da bi što lakše došao do ulaska u Holandiju. Stane, ti si Mujić, prezivao se. Mujić, a sad još sud treba da izbriše to Olovčić prezime. Znači Mujo, Mujić, Olovčić. Ja. A Olovčić je ona bila. Ona bila Olovčić. I ti si prihvatio njezino prezime da bi nju preveo tam. Da nju prevedem tam. A ona na kraju nije htjela. Ona je htjela mene otrovati.
Pa dijete otrovalo se, jedva spasio je ja dijete u Tuzli na Gradini. Što? Sipala u vodu, zna da ja preko noći pijem vode. Evo, vidiš, flaša stoji uvijek ovdje vode. Ja? I ja noću kad se probudim, pijem vode. Suši mi se grlo. Ona je to u frižderu naslo i to je dijete ustalo. Mi smo pričali, dijete je ustalo i nagilo onu flašu. Mi tamo dijete s ovu pjenama. I zovni hitnu i ja brže bolje i na Gradinu da ispira se dijete. Želda da se ispere. I ajde spasi, ono ostane u stanu, a u mene je brat taj baš. Zato on mrzi to prezime što je kaže. On priča, a policija došla. Ona s policijom viče i priča sa njim, pa gdje ti je Mujo? Kaže, pa ošao u Tuzlu. Pa kaže, tvoje dijete, kaže, on odveo, a kaže, ti, kaže, sa policajcem. Kaže, šta to, kaže? Uzmite tu flašu, kaže, vate na analizu, kaže. Dijete je ona otrovala, nije Mujo ništa kriv tu. A ona je pokušala na te nešto da svali. Pa ona pokušala na me svađu u kući i galamu, ali za taj otrov nikad se nije to otrov bio. To su tablete, lijekovi neki izmučkani, ali tu dobiješ napad. I iza toga onda se ja napustio. Znači ti si u Holandiji bio i to vjenčao se sa njom i uzeo njezino prezime da bi nju preveo tamo. I na kraju ti si dolazio iz Holandije ovdje na odmor i onda tako napravio. Ili se bio vratio ti iz Holandije vam? Nisam, tad sam ja još bio u Holandiji. Kad ne može ona da položi taj ispit, rekao, dobro, onda se vrati ja. Znači ti se bio zaljubio? I uzme ja reimigraciju. Au. I dođem reimigraciju, mora se sa reimigracijom. Ti si napustio Holandiju radi nje? Nije samo radi nje. Nije. Ali dobro, eto, bila je okidač. Bila je jeste okidač, znaš. I odem jedan stan, mjesec dana, nema. Drugi stan, drugi mjesec. Treći stan, treći mjesec. Četvrti stan, četvrti mjesec. Pa neće ja svaki mjesec mijenjati stan. Zbog nje. Ne sviđa je se ovdje, a kada je hoće. Kroz mjesec dana ne sviđa se. Prvo nije se svidlo gdje je u mene familija bila. Drugo je se nije svidlo, ne znam, tamo kod, ajde, nebitno je to. Ali, šta ću reći ime, kaže da ti meni napraviš kuću, kaže, gore u selu. Ja kuću neću da pravim tebi na tvojoj zemlji. Imam kuću u Počaušu i idemo tamo. Ili kupimo plac pa pravimo. Jes. Neće ono, ne moraš. Sad se okrenem i dođem. Koliko si bio sa njom, bio šta duša? Pa i bio sam do 13. 14. je već nastupila. 13. u stvari novembar. To je negdje bilo oko 2 godine. A ti nisi dugo ni sa jednom bio sa četvrnija. I vratiš se ovamo ti, jel? Ja se vratim u Bratnac ovdje i već ne mereš u kući, živli su ovi neki devalvaci, pa živli su, oni su pa tu u mojoj kući pod Pločom. Ja šta ću, ja sam u motel. I u motelu plaću onu sobu. Dok nisi ovo izganjao? Pa ja, nije samo to. I onda, posle, ja tog Namira sretnem nekako. Neko mi je rekao od prijatelja, pa kaže, Namir ti jedino može pomoći. Ali kaže, ne mere ti ni on pomoći, nego načelnik opštine. Šta je načelnik opštine? Godinu dana mlađi od mene. Načelnik opštine, ako ti da rješenje da te ne može opština stambeno zbrinuti, onda taj papir kada je predaš i ja fino lijepo i kod Neđe, načelnika, tad bio Neđa Mlađenović. Šta je bilo mu, rekao tako i tako, a jesi ti dobar sa Namirom, rekao, onako, rekao. Zovnu on sekretaricu svoju, kada je napišde mu i ono rješenje. Napisa, donese da on potpiše, ovjeri, dade mene. Ti povadiš kod Namira papire i dobiješ. Ne, ja samo taj papir odnese, tad je bio Kicoš, on je bio živ, Muharem. I zovnem Namira, kajem, rekao, evo dobio sam papir od Neđe onaj, što si rekao. Kaže, nosi dole Muharemu, kaže, u kancelariju.
5. dan zovu me, kaže, ugovor napiši. Dobro si, Boga. Kažem bratu, tako i tako treba temelj napraviti. Nije on vjerovao u mene, nego zovnu sestru. Idi kaj je vidi dol, kaj je kod video nešto mene zafrkava, kaže treba neke temelje da napravi, dobio je kaj je kušću. Sestra dođe tu kod vidi i Vida rekla kaj jeste, ja sam vidjela kaj potpisuje neke papire, kaj je rekao mu namjer da će kuću. I sestra javi bratu. I tako on meni pošalje pare da ja uradim. A naći kaj firmu koja će uraditi, kaj da ti ništa ne radiš. I tako i uradimo. Onda je u martu došao kamion sa pun građe. Istovarimo tam na onu ploču. 10. aprila su počeli praviti, 18. I gotova. Gotova bila. Jedino još kupatilo nije bilo završeno. Lijepo ti je ovdje moja. Kako nije lijepo, još šta je. Ali sam, je li teško sam? Navikao se ja sam. Ha? Navikao se ja sam. Kad bi šta mijenjao u životu, šta bi mijenjao moja? Ništa. Kaješ li se neki stvari? Jedino što se kajem, to je ovo zadnje bilo sa 4. ženom. Što nisam mogao izbjeći prezime. Kako da uzmeš ženi na prezime, mujo, brate? Zato zbog zakona u Holandiji. Uzeo si prezime i opet te ostaje. Ali, pa da sam ja znao da je to odmah posle, kad se razvod braka dođe. U toku godine dana moraš odnijeti zahtjev napraviti da se vraćaš na svoje normalno prezime. Ja. Ja to nisam uradio. I sad moram napraviti zahtjev sudu, da mi sud odobri to, da vraćanje na prezime i onda kad dobijem to rješenje, onda im zamijenim ličnu kartu i sve ostalo sa mojim prezimenom Muja Mujić. Znači, samo se kaješ s ovom 4. To je zbog tog prezimena i to prežaliti ne mogu nikad. Ali, ako Bog da, bit će prezime Muja Mujić ponovo. Nema biti Olovčić više. Nema više Olovčića. Od januara iduće godine nema. Ovo je jedini čovjek kojeg sam ja upamtio da je uzeo ženino prezime i na kraju je ostavio. Pa jo. Znači, a prezime zadržu. A prezime sam, tako mi je slučajem ostalo, nisam razumio zakon novi ovdje u Bosni i Hercegovini i tamo. I kad sam ovdje došao, pa rekao šta je, kaj nema, to stoji, kaj trebao si u godini dana predati rješenje o razvoju braka u matičnu knjigu. Mujo, koji ti je bolji život bio prije ili sad? Po tebi? Pa pravo da ti kažem, isti mi je život. I prije i sadašnji. Dobar si živio život. Ja sam dobar život živio i prije rata, i u ratu, i posle rata. Jer valjda tako sam sebi organizovao. Napravio da bude. Nisam ja veliki radnik, da ja volim raditi. Imaš staža, penzije, kakve su? Nemam staža, imam negdje oko 9,5 godina ukupno. Pa imaš penzije, kakve? Nemam nikakve. Kako živiš, moj? Pa lijepo živim. Nemaš primanja, ne možeš viš malte ne invalid. Pa imao sam onu tužnu njegu, pa smo i to odbili. I to ti skilno. Kaže, dobio s ortopedsku cipelu, noga je zarasla, kost je zarasla i kaže... A što je ova cipela, jedna veća, jedna... Pa zato što mi je ostala noga kraća 4 cm. Aha. I onda ja kad ustanem i nakusim se. A kad stavim cipelu, onda gore karlica ostaje ravna. Onda, ali još ne mogu, ja se mogu osloniti na nogu, ali ne mogu da se hodam u njima. I probao sam sa jednom štakom. Ne smijem puno da ostarim, hoće da mi ispane kuk. I koliko već dugo živiš sam, Mujo, kako se ovom 4. Pa je to od 14. godine. 10 godina? 10 godina. Pa je li bilo kakve šanse za petu? Jesi razmišljao? Ma jok, nisam razmišljao. Čuješ li se s kakvim ovako, dopisuješ li se makar? Jesam se dopisivo sa jednom Berkom, ona je iz Bosanskog Broda, a inače živi u Švedskoj. I ovom prilikom pozdravljam je, mada ona neće razumjeti ovaj pozdrav, ali čerke će njene razumjeti. Ne zna jezik, jel naš? Nije, ne zna, zna ona jezik, ali ona je imala 2 moždana udara. I ona se sad nalazi u domu.
I tako obilaze čerke stalno i onda bila je ona ovdje kod mene dolazila. Znači da je bila... Ali drugarski, to je moj naj Facebook prijatelj. Ja to lajkujem na Facebooku stalno. To je stvarno jedna žena bila koja je drugar i Facebook prijatelj možeš biti jako dobar. Kako se snalažiš s ovim društvenim mrežama, Mujo? Iš? Znaš, a? Pa nešto znam, nešto vidim, ne YouTube znam. tam nađeš, pratiš, gledaš, sve znaš. Dobro, ja to je preko vira servera. Na telefonu ja znam samo Viber i Facebook. Pa i ne treba više. I ne trebam više ništa. Messenger, sve to. Šta misliš, Mujo, o ovom vremenu sad današnjim, ovom omladini? Slobodi, demokratiji. Pa čuješ, sva omladina koji mi kad smo bili mladi, pravimo sebi štimung, kako nama odgovara. I ja podržavam tu omladinu. Ali samo ne podržavam neradnike kao što sam ja bio. Otvoreno da kažem, ja sam bio neradnik, ja sam radio samo kad sam morao da radim. Samo kad moraš. Samo kad moram da radim, ja sam radio. Mujo, ti si otprilike ona stara usrećića mlad Elija. A star prosjak? Ha? Pa ja, tako je to. Sam, sad. Mlad Elija, star prosjak, to je stalno bilo. Najgore je što nemaš primanja, nikakva Mujo. Opet braća, jel da, familija? Ma nije samo. Dolazi ovaj, mene brat, ovaj najmlađi. Dolazi ovaj najstariji, on dođe tu za godišnje odmore. Eto, sad je bio, riknuo mi bojler. On je kupio bojler. Pa to, rekao, opet svoga. Riknula mašina, jer tamo stoji veš mašina. On je ošao kupio novu veš mašinu. Kupio mi onaj umivionik sa ogledalom, onim nečim. Onaj rešao, šporet mi, one mali, pečica. Riknu. On je ošao i to kupio. Znači, gledaju te. I dođe on meni. Gledaju on mene. A znaš šta mi se sviđa, Mujo, kod tebe? Što priznaš da si bio baraba i što priznaš da si neke stvari riješio. Ne mogu sakriti, mogu ja sakriti ne znam šta. I ne bi volio da bude niko ko ti? Ne, to ne preporučujem nikom. Budi radnik, ali ne radnik nemoj. I ova omladina danas, gledam ja njih, jer ja sam ovdje, kod kuće sam do 10, 11, 12 sati. I ja u kolica svoje polako u kafanicu. Popiješ. Imamo jednu kafanicu, to je naše društvo što se tu svaki dan se viđamo i družimo se što nas kaže i popije se i onda opet navečer se vratim kući. Eto, spremim sebi onda ako mogu da sada. Drva, vatri ložiš? No, klimu imam, a drva samo ako mi je previše hladno. Može klima da ugrije, jel da? A ugrije klima ova na -15, ona mora da ugrije, super bude. Možda ti ormar malo smeta, ne smeta? Ne smeta ormar ništa, on će ormar ići zimu s vama preko prozora. Ja da ne puši. A ja, to mi je isto brat kupio ormar. Ja viš, ti si ovo zatvorio gore sve. Pa zatvorio da ne ide gore toplota. Dobar si mu. Ali bolje se ugrije gore nego ovdje. Pa ode odvuče. Odvuče vazduh. Mujo, svega si prošao u životu? Pa nisam baš svega. Volio sam još, da sam još dvije oženio, pa da 7 puta Lola se ženio da tu pjesmu zapamtim dobro. Ne, 6 bi bilo da je... Pa da sam još dvije. To bi 6 bilo, 4 puta ženio. Ja, još 3. Još 3 da sam... Još 3 da sam ženio, a onda bi bilo 7 puta Lola se ženio. A Nevresa fali? Pa, da kajem, nije da ne fali. Fali ona, ali u mislima. Njeno djelo je toliko jako bilo. Njeno onaj pokret, njena svaka riječ. Sad što je nešto se dešava, to je drugo stvar. Svakom u životu griješi. Dobro bi bilo kad mogu ostvariti komunikaciju s tim djetom i Ma i sa njom i sa djetom. Ja volio tu komunikaciju raditi. I to kako sam se rastao s njom, ja sam uvijek težio na tome. Ali nisam težio, nego mislio sam o tome, ali nikad nisam težio onako da bi ja otišao. Može se otići. Volio bi drugarski da imate neke odnose. Nakon drugarski odnose. I da vidim da li je živa i da li je dijete živo. Da li je se udalo to dijete, da li ima djecu svoju i tako. Da upoznaš. Ma da.
Hoćemo poselamiti. Pa normalno da braću jednog i drugog Satka i Kemu, oni su u Austriji, njihovu djecu isto i unučadi Keminu, jer ovaj Sadik nema još ni snahe ni zeta. Biće ako Bog. Biće ako Bog da. I sestru, ima jednu sestru, ona je u Srebrenici tu, njen sin je ovdje u Sarajevu, a dvije čerke su ostale u Holandiji. I njih veliki selam Svima. svima. Mujo, da si nam živ i zdrav. Hvala ti malo što si progovorio za naš YouTube kanal, što si ispričao svoju životnu priču. Bogata je što se tiče žena i lijepog života, ali eto ima i ova druga strana, ali eto sve je to neka sudbina, sve je to od Boga. Tako je moralo biti, nije se moglo to promijeniti. Tako je, bez obzira. Ja se ne bunim što se tiče Božja je sudbina bila taka i nafaka da ovako proživim i ne žalim se. Tako je moj. Samo jedino što, ne bojim se ja ni smrti nikako, ali se bojim samo da ne mogu sam sebe. A bilo je vrijeme kad nisi mogu. Ali bilo je vrijeme kad nisam mogao sam sebe. Ali ima prijatelja, dođu. Familija. Ne familija. Ja imam sestru jedino tu što je familija što me obilazi. I dođem i čujem se svako drugi dan na telefon, mi se čujemo. Ovo ostalo ništa. Ovo ostalo ništa. Sa bratom ovim u Austriji nema 10 dana da on mene ne zovne, po 2-3 sata mi pričamo. Ovaj mi je jedan komšija ovdje, on je stvarno bio Nedžad Selimović. Njega isto da poselamim. On je baš uvijek mi izlazio u susret. Nedžade, veliki selam za tebe. Selam i od mene svima. Ovo je bio naš Mujo Mujić, Olovčić, još malo. I nestaje Olovčić. Nestaje Olovčić, ostaje Mujo Mujić. Da ste nam živi i zdravi puno godina. Ćao.